Sasaybek kag sasaynek tirik na at matmata katasaktan ngunay ti puso na nagsangsangit agararubos iti luana ket nakaad-adayupay iti matanda ungan makita inala na ti serbesa indagan na tapno malipadan at parikot na naragsak ibiyang imkinkwana na damsa kapu iti ayat nga inna nasagra iti binisita nakitag may sa sura ay ayaten ka ingana tumpalbiya nauyos ti ages na idi inasitga kaasin nga nagbiyandag sanggasa la 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 nagwaras ti tama wapay nga inudas na itibiyag na adu atawen kaarak na ngipanan at parikot na nagsangsangit agararubos iti luana ket nakaad-adayupay iti matanda ungan pakita inala na ti serbesa indagan na tapno malipadan at parikot na naragsak ibiyang imkinkwana na damsa kapu iti ayat nga inna nasagra iti binisita nakitag may sa sura ay ayaten ka ingana tumpalbiya nauyos ti ages na idi inasitga kaasin nga nagbiyandag sanggasa la 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 la